Hangtang hai na thumna officer aga sada na thumui experienced kala na thumna sada kale area jili matha lain share sa khumi wang chang ning sharing pai ithumui viewers ping hila nyang langai ni yang khuida lei ra ga ji tha da shit ga sang ji han le ara athumna delhi hili police officer aga sada athumna outside kale hili thang ga ji da wi ga shok ga sang hili na thumui experience ga chung kale izla Jaina ara ina thada hang sa khangai bana ba matai lagaina itum northeast now being the face sadakle thang ji dawi thada ka shock zang wi mirin hiliang laga Tangkhul in particular northeast in general Jaina ina thada ishi Tangkhul na wili thada matai laina shock da kle bingli thang ji da wili na thumli kaji gi tha cases me ragla ji ye kha hang sa ngai ji ko hi ba hi thada various aspect aina say for example second hand gari khlola dukan ga shono bingla mayang na bing ni rishi sa da khle bingla itum college ka da khle la odwa da khle shima khwali thada ngam da khle ngya tingli thada yulu ji la ga ya yulu thousand da khle hi tha we experience cha lim ra na thum hi wa jan hi tha we ava laga ariba was serious sam sana ka tino men mai laga ki sa mai laga ya da ki sa mning ga serious sana ro fasting wa gi dai jan a kan da thada na thum experience a kan ho pong la matang ai thada was cho ning shi de ina arui thada Delhi li bam da khle Tangkhul na bing da face ka sa ka le thumui spoonerly complain khra kala khangchon ga po chiwi matang li point khani thum hangai e khresa da arui ithumui katam naw chung ga hi kai ga wa 12 go bai laga graduate go bai laga ka dale ochak vai ka dale kala thum hi na oja sak vai pbo li ochak vai kala company khang tai tai li ochak vai da interview hi pha khwa ga chung ga le hili Delhi li hi ga tha fake job center chunga le dele jena issue we office le lag chunga complain ra ba me hili ka thagla jiga thum hina fake we job center hi chili soy laga consultant office so laga jili itumi mi hi chunga rai ra laga jili interview ra sara laga jili offer letter mi khning ra laga lastly so gurai jili registration fee de luba thing phanga khuyao thing khni sa phanga khuithao da makhle tungli chỉ khui là cái trang của thilin này horror sare je là cái atum si chang lagai nong hai ne ungai là cái now da va cái chung cái jana office shut down sa là cái meeting cái ni thing tum collect sa cái là cái shift sa lui hai ne hi cái hi we complain cái chung cái rai cái là chỉ atam jili in the awareness mi khangai va ot pha da kle yaron ngala bing khanui thot bing hi cái tha na we interview va là cái nali paisa po khai job center no consultant no hiva aware sang sang ai jang hi na paisa khui laga now da yam khai atam jran ta khanar sai e kala otpam lam mi bam mare jang hi we complain ra da chi sokleu da ba itumli kol ra ka ba itumna spot chile wa laga police chang laga sa tam jran paisa la da ngalang da han miaw e kha khuina da complain je khuina ra mi rai ra ka ba atumna office shift sai ka bajili kasakle china poina ka khniali ithumui mi chung ga hi simsong hi wen dress runo second hand karila o ithumui otla courier service katong hi office proper office malela ithumna online na khuilaga number khuilaga athumli simoina kari jira pick up rasang sagao khuyung gi charges ping jila paisa jila tong amiao kala ot ping jila khuing sakai laga chiwena athum kari jila khuyaura kala khui khung we charges paisa jila khuyela laga now they to complain khra jungale chena aware sang sa khangai wa online na masalak log ji hi ta yarui li hangai jang online ka sa tam ji tran cái gì atum office cái gì proper office cái gì likhla cái gì mà thấy khaba now the police li complain ra lagai thum na chi investigate cha laga phaso ka bai chi li sakla ge chen online na ka sa cái gì hi itum
ot kali kana na gari johore jilala jana na tumui ot khangtai tai johore jilala proper office khale tam jitran chili receipt wa ka khui paisa chili payment sai ra ga wa police la chili intervene sa laga na tumui ot chem sam phangthula chili wa pai me kharda problem ji solve sa bai jana asang oja sang na hang hai we jili itumui mi chung khali matai la na yaro naw bingli WhatsApp leak unknown number na call ra laga sex store station jang hi itum leak chung ga samang dale hina itum mi chung khali sa chung sak dak le ne atum leak call je pick up sa khai tam jran atum na arhon AI si jin laga ngalanawi amu sang laga call sang sak laga hiwena mayor na bingli blackmail sa laga now da paisa tra ka sui khui laga atumle mentally khigla la sang sak jang blackmail sa laga ning la chon sak itumui mi ku chung khali la hita da trap sa khai yaro na binglim ta lai na hita da sa khai hi case le itumul ra bom da legend hila aware sang sang ngai jang ning sang sak ngai e mag thai number WhatsApp call la khigala khra to ji itum hi ning sang lai na masinga la response mag sa je phamai hi henang sangai sake cho ishi khangtain la da experience le dak le da share sa ngai bing je da sa lo cho various notice now being da itum na ka now being na face sa dak le ari khila ida Wungram Ngalung je sile ina ari sex donation je hile aka era sagai je hibai procedure ba hi kata da how pokli ba je phapta phaigo ari ana hangi jilina te etsage jine ari ik thagle jika Facebook le first we how pok thagle jika Facebook le friend request rai wo ra khai thile accept sagai thile nale messenger le phone rai message ra laga step next step ana ari nale no WhatsApp no pokire pokhui laga ari chi ari ojana hangai je chine chena first hibai avoid sa se jika ari friend request accept sa phamra chiba je hangai ari Facebook le yang Facebook le first friend request le rare chi thile nale WhatsApp number bore chili thui khanam nam message ka pi phore laga chi thile nale nana ari khila number miklo dana video calling raura si thai process pa jang ana ari khnui thot binglem tai laina ari hangai ari drug addiction he issue he hakline le le hikha atam sang phang atam lik thak le ka awa wa bing he ai sada shimna la ari me yang rolim da awa wan la chinawran no thakan awsa kai saurun no da Shimrei ka khila sausle jikla ta hi society le he ari chakshi line sajal le jine iwi thai khuile khwan ha ka relevance saule jika ithum he social media influence ta jang le wo ya iwi thai khuing wi sa pa ye social media yang laga ari lifestyle ko chui celebrity bing wila or chimle ka thada bi khangte bing wi ka shan bai chon bai ka sakaza ta hi tha chui la khai mirin the thada ari standard chui la khai mirin okthing ro ngai wo ta hi tha wi ari reality li no wi reality ba nakhata ari thai da klen la ta jing ngasar laga ari khila masarar thuje maring ro thumbo chena jile depression laga sa laga ari leihau ga da jila machuke chena social media le shok tak tong hi da ari ai kachang dipik sa da lemning ne jila chena hi bai la khangshada ga sai ari hiwimram hi thada ot sala ga incident khalik thum le lewa ari hile sabda jang le ak le ise notice now hi drug addict nei atama le ari PPO lo sa sal ga english shep shila matai mu ye tak thak le jika hi ari covid khraina ari otpam le shiman laga ari chafai mangfai le thada mapul la ari ship sal da shok thel ga hi chithau thile ari awi condition jinega ari arai ta jang lagara moron ro ngai ro nda ta man lang sona khman la mang songai to no thaman la ba family thada hi ari park li bom da hleno hi wa ta ithana student union bing hojang ari ashu union we gathana bing hojang da athumna la hayang ka khilam sam le simbang no khuaw lo ka ai ma theim ni jaw
ta hi hor chakan ithum mi ngai jang iram nauli la ra shok le jila ta iram naw incident phring le re metro station le akhui lega ta kasa kasa hapta in ma za thum tha da ka the ga na first aid ari aims li khoi bal sa mi lega ta yui thai ku khile ari hita da ithum police sa da maximum ki ithum de sa bai first aid khiwa mi ra or at the most rehab ha mi ra ta chimning ka khila apong am le ni jila rehab chika ithum da bakhing le thebam le hiwi rehab ya kachung gacha hi chahan bai am ni jila rehab center kai khwa gushon lombong da yaw thing sa gra laga ngya song ung pira business bai le jila ta chili khang jai khra ri ji ha sit sang bat la gai chena yui ka thana yui thada request ha khai jine ka thada akhaba church we arui ka thana bingle sat le ra ina yui ari mag thai dai sal ina mag thai sa sal ba ye church we ka thana bingle church we kharna bingle hiwa bongle ari role by hak mai do khing sanga ye ji ka counseling khamila shimrei wal ka sa asa khamila ta hikta hi sang sanga ye kakhani le ari hi truck when ka tong related sai wa lifestyle hi ka tha jile aru khuru thot bi mata ka ga suicide case ka chung le da khlela laga aru na da phap mak da na ba suicide case tharau le sini am ya na go yaro na he atamak le ba ari suicide jika ngala na chung khme ta ari shan khu ye ka hi real goes pa ba khikle ma thaim de ka hile church week thana bing na thungi ari society ko thana bing na thungi khila contribution ga hak ari ta ka sa ye de ye shi sangai jana hiba ari khangna lamang na shilo I thungi fact ni he reality ni he illegal ari zam yordak le he tukan sa laga tang kachung le almost every tang ne ba shi notice abing tukan sa ta le bing hili iram naw le zamba mai ta sam yo laga tukhia laga tukhila tukhi phlung rai jika atamudi nei ta hili ngchon milo ambai hila phone sara atamak li ba ta kachung li lang chon mi khai lai ba mai ka hita mo khum shung odhilia ari hiwi generally throina khila sangai je yor le bing na thum la sabai na da mayor lo yor sala thang kha ba atamui ti nei thang tu khi phlung rai chena chiktha jimra shorun ka or ra shokla la hiba hichang hiba request sangai je thum le phone lam sara milo ithum na ari individual as an individual hamle nizla organization a hoye ari daily police spooner unit le ari hi senior officer level and the complaint sa ka le lejla ta hi spooner ba si ba ari ma kham shungo sa le na tum ko tom le ga da ta hi ari spooner na kam thau sa da le hi image pa ji ma sa chung sak milo ji ba hi che na hik thai na tum sara ji kana tum at your own risk hita hi ba your phone lam sa milo request lam sa milo ji ba po ngai che na ari kachita kila saman gede pasok ne muchukhi mon ke khangte le khangte le share sal jo Facebook li la scam tra ka sokta le kala Facebook scam be one of the oldest cyber crime ne da ngai Facebook li unknown person na display picture li achang thala ga na sangai laga friend request ra ga itum accept sao except sa laga kharchan chatting hopok mu man je na him ta laga nei na ta ta shuna oli focus angai ne hita kesi tra ga shuna oli ra shok tak le ne je na except sa laga chatting sa je na mer ba je na nali na gift mi ngai no golden bangles kata iPod kata Apple phone kata laptop ta mi ngai je na ra amoi nang so dali WhatsApp sa myo chithe laga impress sao chena okay cho milo da address la misero aming misere chena ra mag phaba joromo online ni criminal bajina chibajina ra post office li cho kai invoice bill na da ji ter go chonali na no address li sensa mer ko khani tum dang mai thili rasam bhangor ko chena shuna baji ada ringphan honbom da len de chena khani tum dang mai thili airport ka tha we na phone raw is ne he airport department we ne it me custom we in charge with the claim ne chena no we ot isuli ungai leka isina check sa tran value per sala kaman sakla khai sang da le chu wa na na you fine paisa phungre da chena shno ba ji ot thel laga khunga mo kala liva chui online criminal ba na convince sai da claim da
제나 다가 पैसा का दादा मिरर कर जे ना हिवा काउंटली पैसा संग मिलो ता जिसा साल का थिंगथरा संग मिलो थिंगमुख संग मिलो 40 50 60 दे का काय नहीं जे नाउ दा जो सेविंग अकाउंट को पाइन असी इली फ्रॉड साइड या इली साइबर क्राइम सा लगा रे त नाउ द रिलाइज साथरा ना आद चोटला इना अर्न सा काय पैसा जी को बाई सागी ने जे नै ना व्यूअर्स न तुमले हांगाय बावा अरे वन ही ऑनलाइन ऐना crime sadak lagi, ayung ngeteng ngedata sadak lagi ni wo. Ina tata simple example sadak la praman mingai ni wo. Itu mi version of senda, version of pingling ngeteng ngedata itu mi chipi na shui lagi. Likewise other social media itu reksang ati shuda ngeteng ngedata software hi develop sa apps hi develop sa laga ngeteng ngedata itu mi shui dak lagi da. Example sadak WhatsApp lepai, Instagram lepai, or dating apps, Tinder apps sa lepai. और रिसेंट लारो ना लोन ऐप पुता लगा ले देख रहे हैं ही था ना वो डिटेल्स पर्सनल प्राइवेट डेटा जो कोई लगा न तेंग डेटा न ले फ्रॉड सा पाई नहीं जे ना इतुम अलर्ट सा में संगाई वो और आतंक इतुम ये ओजा पिंग ला हंगाई रे व्हाट्सएप था वीडियो कोरा लगा सेक्सटोर्शन का सा था और इन्वेस्टमेंट या मिंगे ना न ले फ्रॉड सा में कहा है और अरुण लेटेस्ट है ना नली फोनर ही एक्सिस बैंक वही ने HDFC बैंक वही ने नवी क्रेडिट कार्ड कैसे अपडेट सा मिंगाई है जो ना नवी CVV नंबर मिलो और OTP रा सारे जो OTP शेयर सा का नवी लिमिट क्विट चिचिटेट सा मिंगाई लसम बंदरे क्रेडिट कार्ड ले तातो बैंक with details anything ही और सब बाइक का किपाली का शेयर में साकी नहीं जा और सब बाइक का नॉन पर्सनली लम सा लो नहीं वा और उन AI ले आओ मो AI ना नवे उसको ना बा खुद और चक द डेवलप सा कोई लगा चेक पाई तक लेंदा फिर ना सब बाइक का शॉप है ना फेस टू फेस सम बंग लगा अस इताओ उसको ना ना इली अतों हिता फोन साला जब कंफर्मेशन जे खनी तुमची तो वेरीफाई सांग संगाई जिंजा हितो हंगाई लगा रा तादी ना हंगाई दले व्यूअर्स पिंगली और इतुम तांगुल रेजुम नाउ पिंगली पुलिस के साथ ही लिंपारिंग शिला में वो तो लगे एडवेंचर से साला के कहीं पुलिस में साथ पिंग ना वो ही आगे ही कहीं पिक नहीं जीरो वो इतु भी 24 सर्विस नहीं जिला जां मैं थोड़ा ngajin ngia song duty साथ था मैं थोड़ा ngasun song बाही कोर्ट लिवाओ हनुंग नाइट ड्यूटी साल हुआ कहीं एडवेंचर से साथ ये थे थंग सब इतु में थंग में नॉलेज ग्रोथ सांग सब जिंदा पुलिस साथ ये जे नारे तदे हिली इतु मी थुरपम ले इतु मुसोत नापिंग इतु क्रेली हिली ओजा इले प्लेयर ओजा स्टोन ओजा उंग्रम इतु मी पैचा कने वो इसी बैच 2012 फे ना इतु मी रिक्रूट सा काइंदा 14 ले जॉइन सा इतु मथंगली रा जंग हिली वर्मचोन ले आरा जंग आ वेन कैप ट्रक ले लगा रही चिंगरेला जंग ले दख ले इसी तंखु न कते ले की कंपेयर सा सा रे कि जगह इतु मी कतम गुसे ही सुविधा तक ले ना वो और डेवलपमेंट ले वो फॉलो सा सेट ले कहीं तो मैं कतम गुस्से है और कुछ अगले माइंडसेट बांधेंगे तेग है क्या कम थे तो रे सर्विस इत्यादि ना हो तो फंडिंग होगा और ओनली UPSC तो फंडिंग थे UPSC चुंगम थरा था पासम सा शिमनु जेना एनर्जी स्कीम मुंबई थे ऐसे हो गया तब हिता मुसांग संगाई नहीं तब राइट पास है सर्विस हक लबाई त्याव लबाई पास आप हुई लगा अच्छा वो डिटर्मिनेशन ले पुंगा how come my service टांग हुई लगा तुम यार ऑटोम में तुसी हम निम्ला जे नहीं ना विवर्स में तुम ले लांगा ये और a kind of और elderly हमारे दादा लोग फंडिंग संगा या और तुम दिल्ली पम दे तुम मिला at least 20 years दिल्ली पम है इंदा और दादा मैं middle age का संगाई नहीं जिला जेन सोकरा ले खुनी तो बिंगली वो राइट किम थाला इन पांग संगाई नहीं वो सर्विस का हक त्याव मियांग संगाई लगा itu mi ara mi ni lower income group in the rasa mo ta rene tu mitang ko no pingi jang so in the firstly step sala ka chopa ka tian khui laga achak la ta determination la pa man la how come ka ko sa pa ni wa the third service thak da sam ga pongi ka na la tra le wo tolo plo chu mai bam de
hangai tolong cumai ya the service pang tolong cumai increment cha sono mo yes itu muso na ka le ja tum service khak try sa laga naw to itum pali tiok me service pang hai or others equivalent service sam ga pang le ka tum pali tum ban re de join so mo chen cumai mo tolong cumai mo ya the jena da es the ring phang mai ko itum chan phai li da jang sang hai ne ka itum tam no ping rek pa mai se ngchi mai tok thi se hi da to ko sok ka sang theng rok laga itum ring phang mai te ngchi mai tok thi vai sa se ji da hang sang hai ne nikla cho ari le da experience share sang rok so the expert being na kahang hi cyber crime hi kchung cha hi apong khani ina hada fraud ka tha shok cha rei ji a khanawa threat salaka chika jo nowi ATM validity ko bare verify chalo or nowi ATM number chiwi validity ko bare ko verify thakda salo ta chiwi aponga khaina hada threat salaga laga athunna chili OTP ka tha share salaga ka sa kha or akhana offer salaga ka khnia khana ba jo na lottery hi power ko sinaji power ko example chanjam nei che laga itumni hada thumna sui de khlei chi apong khani na track online fraud sa de khlei ne scam sa de khlei ne chine thum sabai kha atang hang se re OTP hi share ma sa se kala unknown number pingni entertain ma sa se ke ji hi hada hi khni remind sangai kala daily liver mature laws meaning la apart from that in la ek kata trakhala apply ka salai MCD ek ranu daily police ek ranu hada khangate dei hi la chat na dale iwi incident aka idmi rashok hai in police station ni pamdali khleatam ni notice now aka case rasing ai iwi police station ni case register ka samning khai iwi subdivision ni rasai de in notice now we case side in chili ba handle case aka handle ba sa jine khani ni notice now ne ani major ne 18 years and above ne other ringphalang in ani chathyu hai chili china obashina complainant fashina pressure milaka mir bashi naka naw ne ka akabashi ba khangte bashi ne ka pressure milaka case panawi chilaga chiwi saran ga tonga pressure milaka chili ayo aka salaga pressure mi ga fulaga CCTV ga tha technical digital evidence surveillance ka tha sagabai saran ga tonga sai tina laga accused yaruma mayor baji na pom room da khlai room is pingdi to quick vai arrest vai ili ayo sa de ili pressure track mi atumi concern emlane nang la hilika laga kashanga shi background in around the kashanga shi sa de influencer sala khai chingur sa da atumi concern emlane dang la kha laga itumi khwa bing ni sambung sa laga ili pesi hong naw laga case fine nang so da track shi hapta khani sho go ima bim matha da ma bim ma bung sam nei chili al to me roommate ping relative ping ling sobom sai ani atum khani lila to khyaw lo da tuklaga apprehension salaga arrest lo da khaina ayo sa daina hai chiva is notice ning dei hiva iki crowina atumli arrest ara machiva masabai na teina ning te thawe chili atumna ordaina nakana sada nakana dimising sa khaine ta ili allegation ralujine ayo baje partiality sai matha the investigation samne da khay ina chile hang hai baba
itum lola teo lo ada hespa loina inova hespa loina sare da lo ga chi shoda sare muning ka I arama masabai ne da laga ani mayer bajila paisa awe kaung le ada lak ina sang da khline account ani mayer we account chi free sami khai account bank account chi free sami khai la track pressure rai khaina legal opinion go khoi tharan arama bank we account free sai la ga kula ga shi sho hai ga ayo kala police pingna hada chiwi consequences shock di pai shine china free masami lo da china bank atumi ina mathala kaina chi convince sa khoi we I senior officers pingila chi awa assistant khulila convince ga satharan assistant khruwa mom yang alak mani I nganing da khle stand jili hada ina ba hang hai ba jiba itum lo hila basic jiba thairan jiba kapa hila kalis ada India with citizen akasada thairan hiba ka thai hi aware ka sahi kanala pai ka ji hi ada atami thran hang sangai muchuk sangai chin okay ada ara khana wasada kachi ka thana akha tha experience hang hangai lela laga wine up sa vai sausyo ya isu hi thada da akhala khani la thada hang bai important sala khai gja lake she dang hol beng ari hang da khale ka tong hi a thangin hang da hang haula experience nang so da hi hang da khale sa no Jana itum Tangkhul beng wang itum yang da khli ba kanala gra gji ji thada ye shi changla gji ne jana na thum la thada ning to pai na thada hang mi lo gji ji ye thada hang ai second hand gari khlo uli le kha hang pai ari thada second hand gari khlo gji athang la ka teo mention sai re jana itum na hi mathala ga na verified masa ka ba now the gari ji league khui Kari khali league khoi kari ji yor gi la sa sa bai chen jim thalai na verify cha laga police wili ari missing vehicle missing we report mer khla ji ba ji verify cha laga khlo ji da sa ye chen gakhni point hile aka e cha ngai na ba itumui notice now ka chung ga hi uber cab chen auto katong atam hili mobile na atmui pack hi malai jar lago hi hiba hili issue ga ga khane hili call issue with spooner le chung rai chena hang ngai ba na ba uber cab runo auto runo hire sa khai tam jan khui khai tam jan firstly number hi the phone jen aksi the kap khuila detail ba ji khui khai je gari number yang gari number ba ji chida ji khui khai tam jan asa arma ithumli complaint ra da simanai salala Kari baju detail wa tong issue traffic police na khuisok laga awi sim jili wa laga phone jila recover sa bai awi ot siman khai bing la khui bai kala accident sok lu no itumi mi hiba ta accident sok au ga tang rogai laga rang ta ga re jena nali in aru repair sa meore laga phat sa de su ga laga ra ga la yam ji ga bai jena incident ji sok kleu da kari baji awi number not sa khui phone an ka khui important sa laga de khui jena athang wi Uber gap runo auto runo kala aru accident sok le runo number him thalai na not cha khui hi darkar sai je hang sangai ina second up okay cool Elipam da kleta hono pilin hang hai pa wa na apam ka thali apam thran know your police station ji pai hangai no wina example sa da Mukherjee Nagar Lipam me cheka our nearest police station ji kri legla ji ba jing thingkwing sangai no ji ba nei nang da hangai pa wa anywhere apam Delhi le bai Mumbai le bai Chennai le bai whatsoever place na the apam khleo no nearest police station ba ji thepung re khibang le any incident ko shok thra na no police station le wala ka information ba mi ki saumo plus khrelia 100 le sai ara 112 sa thwere chen any incident sok salo 112 ba ya call sa phung re he all over in Delhi chatna da kleine or especially for the spooner jaga 1093 by the course again 1093 or cyber crime jaga 1930 hili call sare chi ne etsak ngai ne
ina khang sango gai itum mi ping hi thada ka pha jir ka ki hang si do ki ka shokai ji chan aning khan no ve da tangom se ve khon changai threi thai re da hada mo chuk la ka tango wo ta ji itum wi ok ari li ok thui da klei hiliwa nali yon khai ji chan nali no wi rights chili atum na infringe sa khai ji chan kala nali sa pa pha la ga harass sa khai ji chan sexually no or rape sa khai no case register sai la ka now da hada Tangkhul ujat court ma bangai thure asim sangai thure hada nali shok ai sai chilala dana court li wala ga iliki kam sa thure thai re ge hi idum we notice as a generally mok shop nim yang ke sa ka khani li thai da khline ta hi ma sang sangai ne idum li la chakshi e kala now da la criminals ping jin la mang chi vai ne jang nali chakshi shok ke chi thrani nang ning tet la ka na ngarar gi ne chiwa thi shu da criminals being la punishment like pom de la chena any kind itumara Tangkhul now la notice now la kala chat ka te now ping na tra kala de la itum na help sa mi riang come inside the complainant ping kala aggrieved person ba jin strong sala kai nang ning gi gi chi de gi hangai backslide masala lo itum mi ping hiva firstly wa hi thare sami gi jin da hi thau gi jin da direct hang laga arma case chang ma man la ka da shinon thui khai ma sangai thu ji ka ji tra kal theba bom da khlai ni yang chaina hi ma sang sangai ne hada culprits ping jili punishment hi ming sangai ye jena na thumli problem kra ji thai thumni hanglo I thumna na thumni full support sa mi rai kala ngo jon mi la kre ki ji hangai ye kala imaram now ping hada like pa li lung sang mai lo kachot kachang ga hia khang ja ne ithum hilipom dak lai thum hi ab struggle lai sare ithum na Delhi University li katam ji tran dila chot lak gai na tam khui lak kai free hostel li la pam lak ko metro card du pa thad chat sang vai ma lai thoda pas tong la kui pai laga mang ta laga hanung lak ko khano determination no we hard work sa kala sa ka sa like pa ga ji hi maswita lak mrkho chitha gai chitran ni thada success ka ji na nali kromra sare ge ji hangai nishla gare ina 10 seconds ari thada ishi iram no bingle hangai po ngai ari 1093 he call ka samilo ari la ka chung ha mak thai le figo arama emergency cases sok laga cho jam khi sani glem thai laga khwaina ari 19019 30 cyber 1930 no 193 1093 sorry 1093 hiba he kibai le jaga 112 call amsalo ichi notice awinga notice awing bang special salina dedicated number no wang na he chena 112 li call sa with disadvantage ka thagle jaga naliarama notice limra usul ka chung leye ari chena 1093 call sa go tonga khana khigle jaga he notice le rata phungre special for the delays yes ishi delivery chena ari any incident so adam san police station la mawalo call salo khwain le jaga na police station khwadam chithran nali the ignore sai pai nali action mokhui kami complaint track leye ka 1093 call sa kai tam jiran hiwa centralized of the headquarter la sung khai ne senior officer ping knowledge le lekhai ni la chena any incident ari 1093 hiba ya ka chau phone khana wasada ise Delhi libam dak le Tangkhul bing na thumle hangai ja any incident emergency cases ko so adam jiran 1093 call ka sami sarlo hi ithum notice na bing bang specialized sala khaya helpline number nei ari akhanaba 112 call he ka tong bang nei ka hi call ka sa adam jiran notice helpline le mrak jang ka chung lego sita ga ithum notice limra gijla ka 1093 call sa kro ba issue li raura chen ithum follow up sa ba ye ana akhanaba any emergency cases ko so adam jiran police station le aphaina walaga police station ne number shine walaga khwa ba ji masalo khiwain le ga chi sa adam jiran ari nali ignore sa ga bai nalim thadam yang sami ba ji chung shok re shok la shok da klene shok pa ye maramba 1093 call sa adam jiran ari centralized sa gai ithung be headquarter la sungau gi da high ranking official aina dang wa sungau da action mo khim sa bai thu da chena hiba he sa bai kha
cái chỉ giao phone number để save sao bị sao lu ari incident na su atam chan cho call sao lu jika kali dam ari lamak thei trak li fe jan hi ba 1093 hi phone hi save sao bị sao lu ji hi saklain po ngai ne nish lagere 1093 ila safe msa nga shama lang na ila safe sa ujna legi share down hol law beng ari oja Eliab na hang hai ji safe sa milag laga problem khara tharan thada chi number chi li call sa lag lo da hangai e kala aji to moi conversation hili na thumna matha lagai na yang khami wang ning to lagai na yang khami wang ning sharing phai e kala atomwe number hi ashama ina iwi azingli iwi description li ya tada sang myawgi jine jaina ishi danghul now being na notice now being na phone sa khran tharan na thumna la matha tu baina ari sami da khlei thada ra da khlei zimi sho hil handmade sami lo ji thada hangai gala ina hi danghul now tong li hangai आज दिल्ली तुम ई हिजिंगो मकुद तुम गा द पम गाइने हिली खरेली गपमै न आरु होन कपम हिंग तेगी जिने कजीवांग वग थाखला जिगा खरेली गपम हिया प्रॉब्लम शॉक ल लई तुम स्पूनर लम लैसा ऑफिसेस ल जुंग दम लैसा ई तुम तम जिलिया जैन प्रॉब्लम शॉक थरान था द ई तुम खलतन ल स्ट्रगल सा को हि जुंग खलै जिला खारु होन वा त द प्रॉब्लम्स को जुंग शॉक साला ल आथम बिहि दिल्ली पुलिस विली स्पूनर विली कलशिना विली गला नन साइबर क्राइम या ओजाना cyber crime yang atom hili pamsarai da itum moi ot ka sala thada ringpha mai khar da atom moi manganai na itum tangkhul law bing hi justice ka chung ka sambang da khlai ne jaina atam ji da tangkhul law on behalf ai na thum li hangai na thum li khaya ka shika hak khami da le kala na thum moi ot ka sa hi verana somi da matha mai da sa wa no kala promotion na tha pai na sambang za ro no ji thada hangai kala na thum hili yanga da tangkhul wi khnui thot bing hi police officer chung mai shok no kala na thum la motivate sami lo ji thada hangai aji iwi conversation li iwi chan pe hilin na thum na hi thada ra ka mi hi ka chang ka tang hul law ya show la shio ka chung ka wi wang wa itum tang hul law wi wang wa kan khanang sa da le ko ji thada hangai na thum na ng shun la ng ya la mapi la ari la pingai re re wai na kai ka chang da ka le hi na thei de le yang ka atam ji da hi da khang ka mi ki ka sa wi wang ning shiring phai ki ji thada ka chung ka hangai yang then dang hul law beng athum ko tong wi wang thumbs up ka tom sa da ashama yujili like kala subscribe sami salo ga ji hangai e Ihao music school li lag chung ga ning shiring pha da le atam ga ji da hida da shim hi jikami le ga aw studio hida da jikami le ga atam ga ji da hida da itum ili ya ili ji hawru li hida da khami wa ning shiring pha ye Ihao school maling mai no manga ba mai no chikaji thada hangai de le danghul law beng music tam khamngai beng ji hilira tam salo ji thada hangai ning shiring pha na iwi conversation hili thada rajang khami wang ji thada ina thada hangai ina ning shiring pha nai yo ya au law chulung ni na ave le ning i kum ta me ka phala din na iwi ba me sang da we iwi ke ba ga tha au sai kum ta mai ida nam sang ba la ida khai dau lo iwa kim tham ne jo ya Atlantic Ocean ni ni na man sang pai e so far it to the case ram to khara ma pai ji 49 bi du am man sang du am dau bi man le tu je da chili long le sa la ka pai man le just a suggestion that it will be shimban na ban da yang ma lai ra ju ni ya da ile yana fa za pai wi si ha ba do si sam yo lo ile lo ko bi la ko yo 그나 Ahornao Clare TS ning shimi hai ya kali ki sa aja a ku le ra le ji ka tam ki sa hai always Singapore khlei ya rekuntai ya thapum thei na ba bra na achu hin tha ko ta mi le sha sa ne amen Shimrei ai hili rau Iwe con nhìn tháo bao nhiêu? 이제 먹고 봤는데 지금 쉬면은 아이 키 담을 때 제가 먹고 있는 게 생각해. 이 무슨 사전 자, 선이 들라. Thanrei
哎，咋这样子？